svaka svjetga našem bači. Vojni helikopter ovdje. Danas za vas imam end video, ali prije što uđem u ta video moram sam nečem da pričam. Kao što ste primijetili, I'm fucking bold. You know what I'm saying? I'm bold as fuck. Ako se pitate kako se to desilo, ja ću rado i objasniti. Ovo vam se desi ako se pokušajte sami šišat i to radite dok nemate ogledalo. Pa na pamet radite, evo vam se desi. Onda sjebete sve i na kraju završite čao vid, imate samo jebeno naprijed. Nemojte se šišat sami, platite frizora dok to radi. Ako ne želite da ovako završite, ako hoćete ovako isječene glave, ok. Ako hoćete, it's cool, it's all on you, if you want to look like me, don't. Nemojte, jer ako budete radio završite ko ja, držat ćete peškir ovako dok teče litri krvi i govorit ćete Why I'm so fucking retarded? Ok, motherfucker, još jedna stvar prije što nisam zaboravio. Nekoliko vas mi pitao na Twitteru da li možete napraviti kompilaciju što sam napravio u svom prošlom videu od mojih videa i staviti na svoj kanal. Da li ću vam dati copyright to? Neću. Zbog toga slobodno napravite, čak ako to napravite, javite mi i dobit ćete shoutout od mene. So yeah, ko uradi, thank you very much. Ko ne uradi, well, kiss my dick hole. Okay, motherfucker, sad da uđemo ono što sam htio da pričam s vama. Vjerojatno ste skontali po naslovu ono što želim da govorim, ali opet. Video ću imati poprilično više dislajkova nego lajkova, ali ako znate mene boli kurac, ja kažem šta mislim, ono što mislim je ovo što ću sada kažem. Postoji jedan trend koji se već jedno vrijeme vrti i uvijek je na vrhu, nikako da spadne, a to je ljudi koji puši nargilu, šišu, kako god hoćete nazvati to jebeno sranje, koji puši onaj kurac, to izgleda ko kurac ima cijev, ili pušaju na električne cigare s koji izlazi jebeni dim. Ako rad nekog razloga ne nemate pojma šta je to, evo sad ću vam ja ukratko objasniti. To vam isto kao da pušite cigare, samo što nekako uspijevate izgledati još jebeno retarderanije. Iskreno ja ne razumijem zašto to što ljudi puši. Jedini pametan razlog zbog čega to ljudi rade je da se skinu s cigara. I to je opravdano. Ako rad toga pušite, to je opravdano. Ali ja sam vidio toliko ljudi, a pogotovo djeci, koji to rade da bi spali cool. Dok to napravo ima skroz drugačiji efekat. Ako ti pušiš nargilu, ti izgledaš ko jebeni debil. Ovaj video pravim jer prije nekoliko, možda 2-3 sedmice, išao sam do prodavnice i vidio sam možda 5 ili 6 jebene djeci, svi otprilike 15-16 godina i imaju onu električnu cigaru i daju jedan drugom ko da jebeno puši jebeni joint. To je jedna od najtragičnijih stvari što sam u životu ikad vidio. Sve motherfucker, dosta mene kada serim zbog čega pravimo video i ajde pogledamo neke videe da vam ja pokažem zbog čega vi izgledate kao jebeni debili ako to radite. Nisam stavio ton jer imao nama babu i girl i misli da je ta pjesma copywriter, u zadnje vrijeme sve jedna pjesma je copywriter, ali da pogledajte ova dva debila. Prva stvar, sa tim jebenim kačketima i tim jebenim naočavama, svi već izgledate jebeno debili, a pogotovo dok pušite to. Ultimate fucking cool, so edgy, it's edgy as fuck, so fucking cool, Okay, motherfucker, na sljedeći video, ovo video se zove Vape Gore XD, po njebenom naslovu znate da it's gonna be good meme. U video vidite dijete koji jebeno laguje, pokušaje da pravi krugove dok puši jebenu nargilu. So fucking cool! Hey! You wanna be cool? Go smoke some nargile, you know what I'm saying? Swag cool lit fam swag so cool OMG cool AF. Ozbiljno pitanje, gdje su jebeni roditelji od ovog jebenog djeteta? Ok, motherfucker, ova sljedeća stvar što ću vam pokazati je jedna od najtragičnijih stvari što ću ti kao u životu vidjeti. Ja ne znam je njihova pjesma copyright pa ću baciti neku koja sigurno nije, stavit ću neko sranje da samo zvuči dok gledate ovo sranje. Ali, ovo je nešto najtužnije što možete vidjeti u ljudskoj vrsti. Sit down, grab some boldness and watch this fucking cancer. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. You're a stupid cunt. Suck my dick. Shut the fuck up. Možete vjerovati da ima jebena konvencija.
Convention! Da pogledajte koliko je samo ljudi ošao na to jebeno govno. Ima skroz malo stvari koje ja mogu smisliti da su više cringy nego otići na jebenu konvenciju. Fucking word! Jebati o matije. Ko je mogu smisliti da su više cringy od ovog jebenog vape sranja? Ja sam poprilično siguran da ovi ljudi uopšte ne razumiju koliko oni glupo zapravo izgledaju kad i neki drugi ljudi gledaju. Ok, motherfucker, nakon gledanja ova 3 videa, ja mogu sigurno reći da pušenje nargile ili vaping, šiša kako hoćeš nazvat to sranje je grozna. What are you fucking gay? Defekta jebena ideja i nemojte je raditi, nemojte raditi. Ne samo zato što može ili ne može biti vam loše za zdravlje, nego zato što izgledate ko jebeni babun dok to radite s ustima i pravite one kruge. What the fuck? Naravno ima i neke dobre svrhe u jebenom pušenju nargile. Ako se pokušajte skidati s cigara, prva je stvar da to pušite jer ono ne šteti toliko ko jebene cigare. Uz to, ja stvarno ne razumijem zašto uopšte iko želi da ima tu jebenu olovku iz koje izlazi dim. Ali valjda ti ljudi koji puše tu olovku, on su previše cool da uopšte razmisli o tome zbog čega ja zapravo imam tu jebenu olovku. Uz to, ja sam nikad razmislio o okusima tog jebenog dima. Ima jebeni jogurt. Ko je uopšte ikad pomislio, vidio jebeni čips i rekao, ja bi volio to popušiti. I would love to suck some chippies. Kome uopšte pala ta ideja na pamet? Otvaraju se jebeni kafići u kojem se puši samo nargila. Više ne ideš u kafić da popiješ kafu. Oh hell na. Izvolite što hoćeš. Molit ću nargilu i okus ustajavog mlijeka. Ljudi više ne piju kafu u kafiću nego puši. I ono što želim da kažem jest, ako pušite nargilu da bi bili cool, niste cool, izgledate ko jebeni kreteni. Ako vas se ne slažete s onim što sam ja rekao, ostavite dislike. Ako se slažete s onim što sam ja rekao, ostavite like. Upravo sam mogao povratiti. U zaključku. Uzmite jebenu cigaru. Ako hoćete već da dobijete rak, dobijte ga pošteno, dobijte ga ko svako normalno. Uzmite cigaru, zapalite i onda dobijete rak ko svako jebeno normalno. Ovo je jebeno sranje. Pušite nargilu, izgledate ko debil. Ako to radite da bio cool, vi niste cool, vi ste jebeni debil. Ako radite da skinete cigara, good for you. Ok, motherfuckeri, ako ste uživo ostavite like, subscribe, ako ste novi na kanal, obavezno subscribe. Jer ako ne ostavite subscribe, doće vam neki što puši nargilu i ispustit će dim na vas. Ako ćete ostati ovako knjižiti, a ako se ide bolje sve. Boss, can I get some vape, please? Boss, can I get some vape, please? Boss? E vidi, iz cigare isto izlazi dim. Aha. Hey yo, what up? It's a big boss, and I have some cigarettes because, you know, I'm cool as fuck, you know what I'm saying? I mean, look at me, I'm cool, you know what I'm saying? I'm cool, you know what I'm saying? I mean, yo, what, vaping, boss, what? It's a vaping shit. Da, možda sam radi ovog čova. Možda sam radi cigara čova. Zapališ jednu cigaru i izgubiš kosu. I have cancer, bros!